Buset daag, nasi bener jadi ojol. Malam dapat orderan antar kopi sama mie goreng ke Pulbus tua di pinggiran Jakarta. Suasananya sepi bener, kayak kuburan masal tong. Dengkul gue udah gemeteran kayak kipas angin bobrok. Nah itu dia, ada kaki orang selonjoran di kolong bus. Oh, kirain setan. Ternyata abang teknisi lagi lembur benerin mesin. Wih, rajin amat lu bang. Jam segini masih nyari duit kayak gua. Ini paketan kopinya bang. Loh. Bang, muka lu kenapa rata begitu? Astagfirullahaladzim, ini emang bukan orang. Ini hantu penjaga Pulbus. Nyak, tuluung, kagak jadi minta bintang 5. Kopinya ambil bae buat ronda gaib lu bang. Nyak, anak lu kapok nerima orderan Pulbus, kuabur. Siapa yang pernah dikerjain setan Pulbus juga? Komen di bawah ya.